Yeah, g'day, talafa'asolopito. My name is Tim Tafunga. I'm here to talk a bit of religious enlightenment. Leo te whia whasamoa atu I le tūlanga o le talitonuuga eseese le ae mo whitauli ia le tupu nei lalangi. Ai mo lava o te whia whatalopa atu le o whia ma le matangata Samoa o lo matamata mai I lo YouTube. Ai o le mataupura leo te whitalano atu ai o le tūlanga o le Advent o Islam. Ma le tūlanga le wā e mai tawa I lalangi. I tau o le jihad mai le au tangata Musaleme. Mo lava o te whitalano atu ina ia mamlama atili tātou tangata Samoa I tūlanga o le talafa'asolopito a le talitonuuga nei o Islam. O Islam, mua lava o se talitonuuga sa mata mai le century lona ono o le nei tangata sa mata nei talitonuuga o langa ingoa o Muhammad sa whanau I tausanga 570 I le AD sa maliu le tausanga 632 AD. O nei tangata sa whanau I le tribe I Arab I Alapi e taua o le Quraysh mo tuanga tangata tau mo Bedouins. Sa ia sa whanau I Mecca. I nei teimi sa iei uma talitonuuga ese I Arabia. O talitonuuga sa lauiloa I nā teimi, nā vei teimi o le talitonu I le polytheism. I sa ea lacto mea tau Arab pantheon. Ai sa I lato talitonuuga I le Kaaba. Le tūlanga a Mecca. Le wā e mai nei le afu the most sacred of holies. Le black stone ma le Kaaba. E tusa o le nei cube. E afu e tuu e lato sacred of sacreds. It's a shrine. E sa whatatau mo le lato atua. A le atua au alapi. A le ia e mai le talitonuuga a Musaleme. Ai I ulea sa tupu le taua le vā a le aua Muhammad ma le aua tangata sa nofu ina I Mecca. Na whai inga la ia le au tangata a Mecca na whaliu uma lātou wha Muslim e afo I Muhammad mana tangata sa tumaua ia vai teimi. O le tūlanga le lua e mai e lua vaenga al nei talitonuuga o le Sunni ma le Shia o le Shiites. O ia talitonuuga e vai le Muslim I laulangi e whaalua. Ai I lava e lua toanga talitonuuga lautetele I laulangi. A le nei talitonuuga o le Islam. E vai fo I lātou taipei o le au Kirisiano mea tau sectarianism. Taipei o le au Katoliko ma le matangata mai Protestants. E vai fo I lātou lava talitonuuga. Ai ulea. O tangata ia o mua o te whitalano atu o le tūlanga o le Sunni. O le Sunni o le toinga Islam mo tangata e talitonu 5 000 years. 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 5
le sefulua o imams po mo perfetta e sefulua whapena fo I le Shia tal tono fu lato le sefulua o caliphs po imams o ia perfetta fo I si tal tono fo I tal tono le ia include ai fo o le Bahai le almalo a tato tangata samo ai vai fo I lato tal tonunga I meta o perfetta ma le tal tonunga I meka o le eschatology po o le judgment times ma le end of times le eschatology ale Bahai esse mai ma le eschatology ale Shia ma le eschatology mai le Sunni o le eschatology po le end times o le judgment times o le resurrection times ale a fo I a Shia e tal tonu I le resurrection po le toia fio mai a lato perfetta ta o le Mahdi o le Shia la ia o le Shiites la ia tal tonu lato I le tulanga o le toia fio mai o a fo I lato perfetta o le 12th imam wa whaingoa o le Mahdi ma wa lato tal tonu o Yesu Keriso o ia foi o se perfetta a lato lava tal tonunga tai tutusa ma le tal tonunga ale Bahai na tulanga e fa pea o Muhammad Hassan o le 12th imam o ia foi e fai ma le Mahdi kei pe o le Messiah ale tal tonunga le au Cristiano ai ua fa pea lato o levana ye nei le Mahdi ale au Sunni le tal tonu I le Mahdi wo fa pea mai lato le ia fio mai a Yesu kai pe o le au Utaya ma le tal tonunga le au Utaya o lo fa pea o Yesu Keriso le o ia o le Messiah ma le Mesia o le eseesega lea le eseesega lea o le Shiites ma le Sunni na tulanga now ai le io talanoa atili le tulanga o le Shia o te fia talanoa mua I le tulanga a le Sunnis ai se umal nei vaenga no talanoa le vaenga a le Sunnis mua ona o toi talanoa ia I le tulanga a le Shiites ma la tou foi le eseesega ma le vaenga a la tou foi I tu e au ngā mo tātou tangata Samoa mai au ngā foi I le mamalama o taua ia le tupu nei laulangi ma terrorism ia le whewhiwi mai o tele o tangata a tailava